O futuro é hoxe, un espazo de radio con Modepen. Trabajamos muchos años ahorrando el tanto. Son os 12:33 minutos e dende o pasado 26 de marzo que non tiñamos este programa habitual que cada 2 semanas sempre acollemos aquí en directo na Radio Municipal de Tui con Modepen, o futuro é hoxe. E recuperamos nesta xornada o programa despois dese parón do mes de abril. Están aquí con nós, como habitualmente, Alfredo Hernández. Moi bo día, Alfredo. Hola, bo día. Tamén está Loi Delgado. Bo día, Loi. Hola, bo días. E Manuel Martínez Tato. Bo día. Bo día. Bueno, un mes que, no que pasaron moitas cousas. A tónica que estábamos levando antes deste parón pois foi, ou era, a situación internacional, efectos a nivel europeo, a nivel nacional, e todo iso con respecto aos dereitos sociais. Esa era a tónica que estábamos levando. E hoxe, como primeiro programa de volta, pois seguiremos por esa liña. E Alfredo vai a comezar pois precisamente aportando os datos que hoxe traen con foco no internacional, non? Efectivamente. Bueno, después de este mes de un paro, la verdad es que en el transcurso de este mes, si ya semanalmente los acontecimientos corren que da vértigo, pues imaginaros las cosas que han pasado en este mes. Pero en fin, un poco vamos a resumir, y en primer lugar yo quisiera romper una lanza, aunque no es santo de mi devoción, por el presidente del gobierno, porque considero que en estos momentos él está adoptando una postura, me refiero internacionalmente, en que a mí me representa. Entonces le tengo que apoyar. Tengo mis dudas porque hay cosas que, bueno, conozco bien a los políticos, he estado mucho tiempo, 16 años, relacionándome con ellos por motivos profesionales, y sé que una cosa es lo que ellos hablan y otra cosa es lo que dicen, porque ellos no son tontos, comprenden perfectamente la situación de lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando te sientas con ellos en un ambiente de que te quitan la chaqueta y estás tomando unas copas o estás comiendo, entonces te das cuenta que ellos saben perfectamente lo que está ocurriendo y qué es lo que pasa. Lo que pasa es que el discurso, pues, como políticos, tiene que ser otro. Entonces, digo esto porque en estos momentos nuestro presidente, y digo nuestro presidente porque me siento muy representado. No, al final, o é. Lo es. Te sientas ou non, o é. Sí, no, pero bueno, que lo es, quiero decir, Sí. porque a veces dices, no, estoy en contra de las políticas o de lo Claro, que dice claro. de su discurso, pero en este caso no. Lo que sí le pido es que sea sincero y que sí. Ti te refires, perdón, Alfredo, ao non a guerra. Sí, no a la guerra, claro, esa es mi bandera, quiero decir. Yo creo que los españoles, los verdaderamente españoles, nuestra bandera es la bandera de España con el no a la guerra impreso allí, quiero decir. Y si no, ahora mis compañeros ya hablarán de las repercusiones que va a tener todo esto, porque aún no lo estamos notando, sí, la subida del petróleo, pero es que esto implica muchísimo más, que no es el tema del que yo tengo que hablar ahora aquí, pues vamos, porque para eso no hay que leer la prensa ni la televisión, hay que buscar información de lo que realmente lo soporta esto. Xusto ias polo que lle pedirías, non? Claro. Entonces, claro, lo que quiero es que me parece muy bien ese discurso, le apoyo, pero que sea coherente del todo, porque, por ejemplo, tenemos una guerra en Ucrania, que ahora se van a ir 1.000 millones de todos los españoles para defender a un gobierno dictatorial, digan lo que sean, de un país que no es ni de la Comunidad Económica Europea y que que no tiene sentido. O sea, si es coherente para una cosa, que sea coherente para otras cosas, quiero decir. Y esto no tiene nada que ver en que formamos parte de Europa, que los dictados políticos nacen de Europa, pues igual que ahora él se ha puesto y se ha posicionado muy acertadamente en contra de lo que está ocurriendo en Irak con esta guerra, pues también debería tomar postura lógica y coherente con respecto a esa otra. Y más pensando que fueron los ucranianos los que dinamitaron el Nord Stream, que proveía de gas barato de Rusia a toda Europa. O sea, un país que encima está en contra de toda Europa. Yo no lo entiendo. Pois esa situación que, a situación non realmente o que ti queres hoxe deixar claro basicamente o que entendo eu é que a posición institucional e política que está tomando oficialmente España é a que dende Modepen
tamén defendemos, claro, por supuesto. verdade? Bueno, nosotros, yo no quiero entrar, estoy hablando en mi nombre, pero también como Sí. como de Modepen, o sea, nuestra postura es no a la guerra, Modepen, pero total, no, pero no a la guerra de estas, sino a la de Ucrania, cualquier tipo de guerra, quiero decir, a la de Gaza, a la del Líbano, a cualquier tipo de guerra, nosotros nos posicionamos en contra, porque esta mañana estaba viendo datos de lo que les va a costar a los americanos lo que está costando esta guerra. Es que es una locura, sin contar, porque claro, dice, sí, los portaaviones que tienen pues son nucleares, pero los aviones tienen que ir con gasolina, los barcos de acompañamiento, todos son con gasolina, los misiles son carísimos, vamos, y eso, no sé si reporta, creo que es un millón de euros de dólares diarios, sin contar las pérdidas de todo lo que están destruyendo, de radares y cosas de todas las bases, que eso a mí me da vergüenza, o sea, que ves el mapa de Irán y lo ves todo rodeado por miles de bases americanas, pero el peligro está en Irán, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pois esta, por aí comezábamos xusto por ese non á guerra, e precisamente nesa liña creo que Eloi hoxe quere, en nome de todos tamén, como dicía antes Alfredo, dar lectura a un manifesto conxunto, non? A nivel estatal. De Modepen, sí. De Modepen. Eloi. Bueno, Sí. Modepen y de todas las plataformas de pensionistas de España. Vale. Porque Sí, Modepen realmente- es aquí en Galicia, pero realmente lo firman Claro. todas las plataformas de España. Vale. Isto está redactado, foi aprobado, se deu lectura e se está publicando pois a nivel nacional, lóxicamente. É un comunicado de unidade de acción dos pensionistas, en donde están representadas pois todas as plataformas a nivel estatal, entre elas Modepen. Entonces, dice que o que se ven a decir é que esta situación non é no noso nombre e que non sea a nosa costa. É dicir, entón, na reunión do mes de abril, as plataformas e movimentos de pensionistas de todas as comunidades do Estado constatamos a indignación dos pensionistas polo desorbitado incremento do coste da vida que fai que cada vez máis persoas non consigan chegar a final de mes. E hoxe este coste especulativo da vida fai que, aunque as nosas pensións se incrementaron de maneira xeral en xaneiro en un 2,7, non temos ganado poder adquisitivo, máis ben o temos perdido, lóxicamente. Hoxe a escala mundial, que non teñen máis obxectivo que acumular riqueza nas súas mans, están impoñendo un orden mundial no que impera a lei do máis forte. As agresións e as guerras son o instrumento para controlar os mercados. As organizacións de pensionistas rechazamos un futuro como este para os nosos fillos e netos e exiximos o fin inmediato das agresións e as guerras. Manifestamos a nosa indignación porque, mentras se nos negan os dereitos básicos, como o dereito á saúde, aos cuidados, alimentación e vivenda, etc., outros, co diñeiro que ao final nos rouban, se fan cada vez máis ricos e poderosos. No ano 2025, as empresas do IBEX 35 tiveron uns beneficios de máis de 70.000 millóns de euros e máis de 34.000 a banca. Ademais, sin contar outra serie de grandes empresas que a última hora pues sabemos lóxicamente cuáles son. Principalmente empresas enerxéticas que no último semestre se ganaron alrededor de 11.000 millóns de euros. En este contexto, as medidas económicas e fiscales adoptadas polo Goberno no Real Decreto de 20 de marzo foron ampliamente superadas e as rebaixas fiscales só están servindo para que as empresas enerxéticas e os monopolios de alimentación, etc., obteñan beneficios extraordinarios. Ante esta situación insoportable, exiximos repartir equitativamente a riqueza mediante políticas fiscales equitativas e o incremento dos salarios e as pensións. É decir que nin un euro para a guerra. Salarios mínimos e pensións suficientes que garanticen a todas as persoas unhas condicións de vida dignas.
recuperar a pérdida do poder adquisitivo das nosas pensións e restablecendo a paga de compensatoria de final de ano, porque, lóxicamente, a vida nos últimos meses ten sido o incremento dos costes galopante e desorbitado. Revalorización automática dos salarios e as pensións e recuperación do poder adquisitivo perdido. Poñer límite ao precio dos produtos básicos, a enerxía, a vivienda, etc., e decir que hoxe estas demandas son tan urxentes como imprescindibles e nós seguiremos mobilizando e nos seguiremos mobilizando hasta conseguilo. E que ao final esta batalla será a que vamos a ganar. Este é un manifesto xeral tratando aquilo que realmente nos preocupa. E como podedes observar, se trata de forma xeral o pensamento da inmensa maioría das plataformas e aparte é o que dice o sentido común. Se sales á calle, se sales á rúa, e se te pos na porta dos supermercados, na porta dos servicios, verás que efectivamente, aínda que hai moito conformista, todo o mundo dice o mismo. Cada semana, os 50 euros me chegan a menos. Este é o que hai. E, polo tanto, nos preocupa e realmente veremos que efectivamente no seguinte programa seguiremos falando desto e que posiblemente, se non hai melloras, pois o camiño que levamos é outra vez a rúa, e non queda máis remedio. Es que el problema de lo que está ocurriendo, y después de lo que tú acabas de leer, es que aún realmente las consecuencias de lo que está pasando aún no nos han llegado. No, claro. Aún no nos han llegado. O sea que estamos de, sí, se habla de guerras y de guerras y tal, pero bueno, bien, sí, me han subido un poco la gasolina, me han subido... Pero es que aún no te ha llegado las consecuencias de lo que está pasando y nos van a llegar, pero van a ser muy duras en el supuesto de que se acabe ahora. O sea, que yo no le veo fin. Home, este manifesto é de principios de abril. Lóxicamente, estamos casi a mediados de maio e xa a evolución foi non a mellor, senón cada vez é máis pesimista e realmente aquilo que é importante para o cidadán e, sobre todo, para o nosos colectivo, é dicir, de pensionistas, familiares e traballadores en xeral, non hai, as perspectivas realmente non son moi halagüeñas, excepto que alguén diga acaba a guerra, que, por certo, acabará, se é verdad que remata porque alguén vai poñerlle fin, porque económicamente lles interesa e políticamente tamén, pero non será definitiva, porque de pouco vale que digan o Estreito de Hormuz empeza a circular, empezamos a ter suministros e tal, pero queda unha pelota moi gorda aí que a ver quen para os puñeteros israelitas, é dicir, cuidado, bueno, ollo. Eu como sempre quero poñer cordura e datos pois obxectivos, digamos, non, das últimas semanas. É certo que con respecto a ese efecto financiero, expertos e expertas dicían que podería ser a crise global máis grande da historia. Hai miles e miles de barcos que siguen atrapados en Hormuz, e xusto que dicías agora, Loi, traducido iso nas noticias desta semana, hai un alto fogo teórico, porque realmente seguen habendo bombardeos, se seguen caindo misís e drons, e todo con pelotas, porque ao final, e isto tamén o reflexionaba eu hoxe, as bolsas mundiais están cambiando diariamente porque cada día hai un anuncio. Hoxe parece ser que Trump dixo que, bueno, pois vai acabar a guerra pronto. Entón, de repente, o prezo do petróleo volve a caer. Pero mañá volverei a decir o que dixo onte, que sigue para rato. Entón, aí está a dificultade de poder aventurar cales van a ser os efectos reais. O que está claro, e isto non o dicimos nos, o din as noticias e as persoas expertas en todos estes efectos financeiros, é que podería ser, e que de seguro vai a ser a máis alta da historia a nivel internacional, porque hai moitos axentes implicados e moitas materias implicadas. Claro, entre ellos porque se habla de una crisis, de una hambruna mundial, porque tenemos que tener presente que los derivados del petróleo sacan los abonos y los fertilizantes, y ahora es el momento en el hemisferio norte que vamos de cara al verano, estamos en primavera, y es cuando se siembra y es cuando se planta, y si no disponemos de esas materias como fertilizantes para que podamos abonar nuestro terreno,
¿qué vamos a hacer? O sea, lo poco que hay se va a disparar de precio, muchos no van a poder sembrar, no lo van a poder, y todo eso va a repercutir. Por eso digo que ahora estamos muy... bueno, habla de guerra, pero Bueno, que tampouco, eu noto que cada vez máis, e logo cada vez máis, e isto tamén o explico dende unha estatística oficial que leía eu esta semana, Trump está caendo cada vez máis en popularidade, o rexeitan xa o 63% dos estadounidenses, e cada vez máis xente ten conciencia de que esta guerra vai en serio, e de que é unha guerra que nos afecta a todos e a todas, ¿no? Yo lo veo que está en un momento muy complicado, se han metido en un callejón sin salida, y creo que esto solamente el único en este momento que tiene posibilidad para poner fin a este desastre es los ciudadanos americanos. Yo creo que son ellos los que tienen que poner fin a este desastre. Tato, antes fora de micros avanzabas tamén o que querías abordar ti e xusto facías referencia a Europa, non? E a eses efectos tamén desta situación. Bos días. Bos días. Bos días. Vamos a ver. Eu quería facer unha reflexión en principio de como ciudadanos do mundo, de España e galegos, cal é a nosa responsabilidade nesta situación, que tamén a temos. Non nos engañamos, e non se fala diso. E vou citar unhas palabras dun presidente americano, Kennedy, cando tomou posesión no seu primeiro mandato, que dixo: americanos, non preguntéis que pode hacer América por vosotros, preguntaros que podéis hacer vosotros por América. Entonces, eu fago unha mesma pregunta. Nós, como sociedade, solo nos sirve reivindicar e pedirlle responsabilidades ao goberno ou a quen lle corresponda, e a nosa parte de culpa? Porque vou a dar un dato que é gravísimo e que a moitos lle vai cabrear. A media de baixas prolongadas da industria española está entre o 22 e o 24%. Eso é unha barbaridade. Eso é de unha insolidaridade total. Porque estamos botando a ruína a economía, porque o primeiro non me he traballado, non fago, faturo máis e non incremento os salarios. Eso é unha que está ocurrindo, e non é unha realidade de que a xente este enferma, que tamén. Pero estadísticamente xa fai moitos anos se estima que unha baixa normal, baixas normales, non sendo en epidemias, pois o entre o 3 e o 6%, non en calquera empresa. Con o 22-24%, eso non ten nota. Entonces, nós estamos generando unha situación de miseria nós mesmos, para a nosa comodidade. Eso deixo aí, para que empecemos a reflexionar como sociedade, que nós tamén temos responsabilidades. Vamos ver, ahora mesmo España, en función do que decía Alfredo, non? Pois xa levamos 4 anos máis ou menos que estamos sendo o país de Europa que máis crece económicamente en puesto de traballo, en rebaixar o déficit público. A pesar de, tienes que decir, a pesar de... Bueno, a pesar de lo que Sí. Ahora mismo, cousa curiosa, que os dous países máis pobres de Europa históricamente, como Portugal e España, Portugal é o país que ten menos déficit. E nós somos o segundo país con menos déficit, baixamos xa da unidade. Sin embargo, os máis ricos son os que máis déficit teñen. Bueno, entón, que quer dicir iso? Iso quer dicir que os gobernantes que temos, sean blancos, amarillos ou negros, están facendo bastante ben ou bastante mellor que outros, que sempre eran os referentes. Eran os referentes. Se estima, o sea, partindo da base desta situación actual, que daqui aos anos 30, España seguirá crecendo máis que a media europea. Non vou dar cifras por anos, de estimacións que hai, salvo que modifiquen as situacións. Que pode ocurrir. Está falando de ahora mismo, como estamos, que pode ocurrir mantendo esa situación? Esa son a situación de todos os entes. Banco Internacional, Banco Europeo, o Banco de España, e os grandes grupos económicos dan esa proyección, con pequenas décimas de diferencia ano por ano. Cal é o problema? O problema é a incertidumbre que temos nas sociedades actuales a nivel mundial,
e que nós, como sociedades, somos os grandes culpables, porque eu non entendo que uns americanos, despois de que o fixo ese rubito, de un asalto ao Capitolio, un asalto sin paliativos, e que volva a ganar as eleccións. E o que dixo. Ou o Milei en Argentina, que nos seus mítines iba ca motosserra amenazándoos a todos. E agora que se lamenten porque non lles gusta, macho. Non vos engañou, xa sabides quen era, xa estuveron ali, xa fixeron o que fixeron, de delitos penales. Bueno, entonces, temos que pensar moito como sociedade e como personas que temos que tomar unha decisión a hora de votar, se o voto que vamos a emitir é un voto que a alguén que en teoría e nas súas palabras ou no seu comportamento vai a defendernos ou nos vai a masacrar. E estamos a punto de volver a equivocarnos. E as eleccións están aí xa a volta da esquina. Bueno, cada un, o que sempre dicimos, cada un decide. Sí, pero hai que denunciar. Eu recordo para que se reflexionen, non estou incitando, pídolles unha reflexión seria e profunda. Lo que quiere decir Manolo es que nosotros estamos aquí para defender los servicios sociales y entonces tenemos que denunciar a todo aquel que está en contra y sin dar una explicación lógica, claro. Igual que Manolo está ahora denunciando que hay un 25% de bajas y eso nos repercute a la gente obrera, o sea, que no tenemos, o sea, si nuestras ideas están claras, pero quiero decir, los hechos son reales. Perdona, Manolo. Nada, ben, está ben, aclarado, claro. Sí. Xa ver, perdimos o fío. Claro. Eu xa acabo. Vale. Con esto que si vas bien, vas bien. Con esto que quero decir que como sociedade estamos en unha situación que temos actualmente que o que quere estar informado pode estarlo, se non quere un problema del, e ten un problema el personalmente, pero que nos temos parte de responsabilidade e temos que poñer os medios que están nas nosas mans. Vale? E se non facemos eso, despois non valen lamentos. O sea, non valen lamentos porque agora xa nadie se pode engañar, nin por deixarte engañar por nadie, está claro quen é cada quen. Esa é a situación, así que, por lo tanto, por favor, seriedade, reflexión e buena letra. Nos, para rematar, si efectivamente, seguindo co fío, está ben traído porque o movimento de pensionistas e os traballadores en xeral, sin salir do noso país, acabamos de ter 3, digamos, eleccións continuadas, ven agora outra, estamos vendo resultados. E a nós, agora en maio, e todo este proceso, estamos analizando e se chegará máis en profundidade, porque claro que nos preocupa que unha vez chegan ao poder non solamente o que dicían, sino que o están aplicando, están forzando a que incluso os que en teoría eran dereita civilizada estén masacrando e plasmando no papel a quebra de dereitos que nós estuvemos, nós, os vellos, hombre, a ver, os cidadáns en teoría que máis vivimos a vida máis acertada ou menos acertadamente, estamos deixando a piel por defender uns dereitos que costaron moitísimo defender e que agora, por decreto e porque lle sale das narices, veñan 4 espabilados e digan que non, que efectivamente eso non eran dereitos, esos eran caprichos, pero vamos a ver, hombre, eu non vamos a entrar en detalle, todos tedes dereito a entrar nos recortes en internet, onde da comunidade donde se está dando esas cousas e vexades os decretos, e nada máis. Eso, extrapolalo a cando sea a nivel nacional. Nos preocupa, máis que nada, non facemos apología de nada, senón aplicamos o sentido común aos feitos que se están constatando, nada máis. E nos seguintes comunicados, a mellor, teremos que ser máis ou menos duros e ser máis ou menos claros. Pero temos que decilo, porque realmente é unha necesidade, non é solamente salir e quedarnos sin voz. Sí. Cuando algo vai ao revés hai que decilo tamén. Y vuelvo a repetir que nosotros estamos aquí para defender los derechos sociales que tanto nos han costado, sobre todo a estos dos compañeros que tengo aquí a mi lado, que conozco su trayectoria desde que empezaron y sé lo que han luchado, lo que han sido perseguidos, o sea, por defender estos derechos que ahora la gente que está ahora los está tirando como si no tuviera valor de ninguna clase, porque nos ha costado mucho, sobre todo, yo he visto lo que vi.
Bueno, quedamos en tempo, volvemos a falar en 2 semanas e hoxe para facer así unha especie de resume rápido, pois hoxe falamos da situación en xeral a nivel internacional, desa unión a través dese manifesto que lía Tato e da responsabilidade colectiva que tamén temos todos e todas. Así que, dito, como sempre, grazas aos tres e vémonos en 2 semanas. Muy bien, y gracias por todo. Muy bien. Grazas. Trabajamos muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar.